Om Swastiastu. Halo anak-anak kelas 1, Punapi Gatra, Dumogi becik nggih. Nah, anak-anak ring rahina mangkin iraga jagi melajah bahasa Bali indek materi halaman 11 nggih, halaman 11. Anak buka buku halaman 11. Niki wenten wastan-wastan jeriji. Nama-nama jari tur meketekan nganggo bahasa Bali, menghitung menggunakan bahasa Bali nggih. Anak-anak silakan buka buku halaman 11 nggih. Nah, Riki ring buku enten wastan-wastan jeriji, nama-nama jari-jari ya. Dalam bahasa Indonesia, jari-jari ini memiliki nama. Yang ini namanya ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Nah, yening bahasa Bali ne taler wenten ada nengeh. Nah, niki madan inan 5, 7, lenjong, lek, kacing. Inan 5, 7, lenjong, lek, kacing. Malih pisan inan 5, 7, lenjong, lek, kacing. Nah, nika sampun wawu wastan-wastan jeriji. Tapi jeriji 5 nggih. Nah, anak-anak mangkin iraga melajah meketekan nganggo bahasa Bali, menghitung menggunakan bahasa Bali nggih. Yening dalam bahasa Indonesia niki disebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dalam bahasa Bali taler wenten ada nggih. Besik 2, 3, 4, tawi 4, 5, 6, 7, kutus, sia, dasa. Nah, nika ngangge bahasa Bali. Malih pisan ulangi. Besik 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sia, dasa. Ulangi malih pisan. Besik 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sia, dasa. Nah, nika mangkin pepelajahan iraga ring rahina mangkin. Nah, tugas anak-anak mangkin indayang ngarianin video. Ngae video nyambatang adan-adan jeriji 5 tur meketekan nganggo bahasa Bali. Sekadi ibu wawu nggih nyambatang adan jeriji niki mewaste inan 5, 7, lenjong, lek, kacing. Nika jak meketekan nganggo bahasa Bali. Besik 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sia, dasa. Nah, nika tugas-tugas anak ring rahina mangkin. Nah, anak-anak, dumogi ring pepelajahan puniki anak-anak demen nganggo bahasa Bali nggih, melajah nganggo bahasa Bali. Mangda nenten api nenten ungsap kan bahasa Bali nggih. Nah, anak-anak asa punika dumun pepelajahan ring rahina mangkin nggih. Sineb ibu antuk Prama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa anak-anak.